That Bogajan cement factory, cement a company of Pan so a cement factory pan leke pek udana sa nakako. Je la so along le pek nang le pura tum Pherangke media porte tum pan nang churolo nang tum pan nang chupha teng pini tum APHLC office an nang pali therapot nilutum adjustment pet pini media pada press meet ke phalam the ke lapuan lo nilutum APHLC a party pen non ke wangji tarik inquire ho pinablo March chiklo nilutum rally duji public rally so rally bangke nilutum kapidunan ko kathike lahlo 18,000 bikha mande 18,000 bikhas along lake non BJP government atu APDCL company fan ki jordeji fan kachisik laso puthak nilutum kachisong pidoji number silo number hinia bangke advantage Assam Pomen pen Ambani fan kar biang long le suri along le ki jordeji fan latun non chisik bom lo laso puthak nilutum kachisong pidoji lapen number ki thong bangke Sainik school amen pen long le ki jori phanon kachisik laso puthak ta nilutum chisong punji la hello la som thomalam lo la si nilutum hakki cheng bensita solar project upon 18,000 bikhas along le ki Georgie uke nilutum APHLC a party pen ke mantuneta tidondun de thei pusi lam klartak pen ilum chipak lang lo nasi nilutum la so puthak ritarli bonglo sitame council ke charia latun ki jor deji fansinon ka jasik binong sita nilutum aki kroido kachi songpen jat amu sita ki un edeji la pusan asai ahui un nilutum aki kroido rajjong si thur paglo rajjong si chidon de dedlo polonte government a policy jiman le ing tang sita la rat aja kong pan ke nang hayon edeji un nilutum aki kroido nilutum democracy a pan tum chiki pami la pen ning the pami latum pulo 18,000 bikhas along le APDCL company upon ki jornang ko athe ke lahelo bulo je Karbi Anglong autonomous council pen sakuri banke pi thek thedelo pi un edelo owe kimia tum phan ka chongdak javar sai banke ni tun pi un edelo pusi atum bang ningjel ambani aphan longle ke peknang kawji alam theda lahelo je owe kimia tum phan sakuri ki piji aphan Karbi Anglong autonomous council pen ke sakuri bange pekpon edelo pusi alang letum ningjelo lasi unemployed a problem ke solve ya phansi APDCL company aphan 18,000 bikhata itum pinang kokpo lapen ambani phanta suri along le tamil letum jornang kokpo pusi alang letum my meeting along si thanlo that eborotom along dipu eborotom ka chengwai put lapuson si BJP asongja potum ningjepon lapen Karbi Anglong border kape jogje phan border protection aphan si itum company phan long le jornang koklo ba jornang kokpo pusi latum lam the jupak lang kono lasi Karbi Anglong aratum adhogatum bang kamang hudu ta hayi mine sake ong du atum ke la so puthake mang hu gelo athe ni tum APHLC party pen rat phan thalo la pen rat to ami thang na chini lo je company phan longle pek delo polong te itum unemployed a problem mang solve pu by itum pa job thek pu ke la ka lam chu bai pusi ni tum ke utak lo pen rat chini athe ang thek ta itum thenglong dak lo Karbi Langpi hydro project ki bana hutsi tami hala suhuta Karbi Anglong arat ki sun pen kape job je phan
unemployed a problem in ki Soviet fan la pen karbiara tum karen kilom dunja fan pusi rafan than lo aprang ke song lo sala puson alam than ma amasi ratum ma thalo o sakuri long nun pota ho ma kroi dun det lo kroi dun det phi pini ile tum thek long lo karbi langpi hydro project along pini 2% an bak ari soi janga tum ta sakuri long dun de ke dam ta ning kan ha dak chongdap dunji pion ko pene chukidar apan ta latum apan ka cancel itum thekdam long that bogajan cement factory cement a company aphan la so a cement factory aphan long le ke pek huta la song la thaklo je la so along le pek nang le pura tum tholo se ta tham thuli lo je cement company aphan la so bogajan CCI tum phan jong si itum long le pek lo polo dang te kar bengo ari soi jang tu sabri long dun po pusi tham lo oh la pupulong ten mesen pu sakuri long ten mesen pu la so alam kro du mat la puna cement factory aphan CCI aphan long le pek dem lo suri long le pek dem lo seta pini ari itum thekdam lo hala back 5% on back ari soi jang tu anta 5% anta la tu sakuri long dun de il tu mu ditum local ari soi jang sakuri long dun de seta la pu bang ke along le dam bin lo number 1 along le dam bin lo number 2 along le dam chotkali bogajan long pini influx mate antan min ki wang akiche ki be akhe si hata ke plan sar bihar min ki wang bihari akhe tum si plan sar lo west bengal min ki wang abongali akhe tum si plan sar lo pini tum chini bogajan long ke haladak ilitum a karbiang long sila pini karbiang long pe tum chitin un 8 la son sin nang do lo halatum dak 40,000 an bakso se amuluk du pini halaga sitame aki ong dun bangke atum siadak ong munalo lenga tungge bogajan lo ke bang suri pline bang suri khoni lo angar lo itu pin thelo lo ha da ke siken bihar ko ang dengan tan ngile lo bogajan lo to pia pot lo sana che planet pin halake la so cement factory apan long leke pege joine lo along le damlan sakuri ta long nundelan along le damlan bang khe nang du hetla hala lo itum aleke lasi la pusona che plan de ji ko bang ni tum ki charta pinong monta la sona thaksi da diplolo asam rifle along ta dak suri along le da pek det lo asam rifle da kala so unemployed mental lo pdf lo ta piniani to mi to aket ta dong le sakuri kilong ni ga fialam ta along le dam jilo peda phet ni li pada berlang en kar bia dukan ni sak di hota kada kar bi tum de tong osa la sos asam rifle la ki bi pen pot di tumalong le tum arong ki in budun choklo pusi alang ji thando la sila so puthak ke ji danbek nanji pusi alang dalam thina je paklan dul pela solam ka hoklo pini itum thekam lo gadi da difu da asam rifle thekam lo ge itum ko pila itum ale ge do ta apu gel along le dam bin lo la son along le itum chelong thulang ma bala hai long le itum ching jok thulang ma lo apre asu nang wang ma nang wang be lo la ke la pela son thaksi dak berula lo ma lo berula la ke ise company amen aprang la dakta so berula company bang lo pulong te itum dak la ta sakuri long nun po kechongda na par sai long dun po men mesi berula company pandak berula company pandak long le pek lo pinina lo da sta pini berula lo dum che lagi long po sitame nilu tum ki pu bangala halo la so along le bangke jor masih long le jola do itu mangai jor masih long le pela APHLC bala pa ko ngi bitha bangke ko ngi bitha bunda mitha ma jima thana ngi pu bang sin pu ni tung lo ang thek na pek lao si si lama jing tu la CM la der blame di aprang CM ni pik lo wai fis belong le lam ki gel an no de wai fis ma CM doctor turam ni tek belong le lam ki do pian lo la su thang ni dum flu tu di de long le lam ki ka arali pu alam ta ahok lo la non CM ki hai non tu ram rong hang ki hai alang le CM nang man lo ben ke la long le phela lam ki gel ge aprang adu sida non ba nang bat pi ka son sin ni dum thek dam no nếu tụi mà chín nhá tiếng phô lăng thế học về làm cái council ông tăng cấp của anh mà cái này government bên đi là hayhui tăng cấp bằng cái corruption typical là tụi inut bahing ka pocket lang tham jilo amas ki karbiang lo contractor tum han bill piuni dalo karbiang lo sakuri klem tum han salary appointing piuni dalo lapen nếu tụi mà chín nhá tiếng pode karbiang lo termas council tum government long preng do pi halaihui preng chi tu ji pansin lo long di jorna ko nếu tụi mà chín nhá tiếng po lasi la persona bangke kom amithan
karap song join nesi ko mane kar along le ki thipen ki jor ubang ke lake ki mesanang thekali ino ta leader lo polo ante hok per la ngala lo election ki thur bang chipa ko pia pham lage di ke la ben update ke charai kom yi phasi kar jap madim pangjok ta sida non gala pugal de de mangi isi business asong si claim ro bela business ta claim permission mesen non gala pugali ya ki loss di ame thang a property chi jor debt pensi ki chui pedi itun theklang di kar biang long pena ana kar bi tum along le aprang apodin hoge hajar hajar bi khadu along le du amat khor ki jun join ne preng join ne chi jor lamat ho adusi banga ame thang a hem chikim bong na thai bi di la so itun theklang lo